когда мы проводим те или иные акции, мы всегда берем в пример наилучшего из людей, пророка Мухаммеда, саллиллаху алейхи вассалям, и то качество этой личности, как милосердие. Это человек, который обладал наилучшим нравом, наибольшим милосердием, добротой, и мы всегда стараемся брать с него пример. Kitaplarını torunlarıma aldım. Pek seviyorlar ana tilimizde kitap okumağı. Bu da bir fayda olur bu mirasimge. Böyle mirasimler, böyle güzel toplaşmalar hep olması gerek. Biz millet olup, bir beraberlik olup, böyle şeylerini teşkil edip, yardım muhtaç olan ballarga, hastalarga her daim yardım etmemiz gerek diye düşünüyorum.